Anya laki din! Nagalas, madormanak. Magibabain. Yay, nagpangit. Tatang! Ha? Anya dita buy-buyam, ay dita cellphone mo. Ay, gumaranggan dyan nga bakbaketan. Hiw! Hay, nakakahiya. Nagpuskol ti pa nagrup-rupa na. Ay, anya lakit din ni tatang. Ay, Eh, anya dita buy-buyam, dita cellphone mo. Kulak. ay ninanang mo ah. Ay, ato'y ti cellphone. Kita ang timpos ni nanang mo iti Facebook. Nan, kita akman. Hmm. Una yan ni nanang. Pinitsuran na ti bagina iti sarming anak ka underwear laan. Ay, mangibabay ti inam Yoli anak ko. Piling sexy. Kan, apay nga yung post ni nanang tiladawan na anak ka underwear laang. Ay, Nakababain ngagpaiso. ay bakbaketan na saan nagpampadunot. Sakpay kiti mabain, hindi raramidin na. Kitaom ka daw. Nagaduti nag-like iti picture ko anak underwear. Tukak! Anyato ka kasasawam dita. Magustuhan da timpos kaw. Aw, adapay nag-heart. Nagbalin a viral di picture kaw. Ay, di ka lamabain na nagipos iti bagim. Kuraret amin na kudil mo. Ay sana bali tabaro mo dagiti underwear kaw. Anya kumangay ti pagbainak kat social media nga raw. Ipos ko ti kay kayat kaw. Ay, No di mo magustuhan, giimpos ka. Ay, saan laang? Saan anasakit, tibakrang ka? Ha? Gawin ko ang gusto ka. Naawatam! ay. Itay pa'y anay dasar ti kanan ta. Hapaya di ka masumango mga anin. Mabitlaan ka, Nor. Picturak dagiti sidaan ta, taipos ko iti Facebook. Anya? Uray dagiti sidan ket picturam. Tapno makita dagiti aglay kanyak anaimas ti sidaan ta. Ay, anya lakit din maring. Sana ron mga picturam dagiti sidan tata kababain. Anya kumangay ti pagbainam, Kanor. Naimas mat dagiti sidaan ta. Adda ka nga adobo a baboy, prito a bangos, kan fried chicken. Ay, iwan ko sa'yo. Ay, mga nakidin. Mabitlaan ko na. Picturok pa'y nga umuna dagiti sidaan sakbay ta mga. Nawatam, Nagpipintas lakit din dagiti mulam amasitas yuli anak kaw. Nagsabong da pa yan. Ay, wananang. Nataripato anaimbag dagita amulak. Gapo, tadyak baybayan ida. Ay, picturak man kitday, taipus ko iti Facebook. Ay, anya lakit din ni nanang aya. Picturam la amin na namakitam. Imbag lang nga ipus ko iti Facebook, kanakaw. Sigurado nga adumanan ti ag-comment. Ay, nananang, agsaysayang ka lang iti oras mo nga agipo-post iti Facebook. Ay, awan mo't maganab mo dita. Pagliwliwan lang, anak ko. Awan mo dakas na. Maawatan ka, nanang. Nga may ibusan ti oras mo dita social media. Day talatan cellphone nyo, tin-into na rin nyo. Ay, may saka magyuli, anak ko. Ah? Magpada kayong kinitatang mo akong trabida iti kayak ko nga ramidan. Nanang. Malalala, aglisi ka, tapicturak dagiti masitas mo anag sabaw. Ay na, imbag ka pa'y dindo baraw. Nagbaknang kan. Nakagatang ka pa yan iti baro akot saim. Saan ko ako dayta ako siya day? Service ti kumpanya dayta. Aya, ay, kuna no ko siyem baraw. Nangina siguro dayto ako chay. Ay, nangina antay. Kabarbaro ang modelo dayta. Akwa, picturen nakman dito abay ti ko chay, dindo baraw. Ha? Aw, at ti cellphone ka, dindo. Picturen nak, taipos ko iti Facebook. Sigurado nga adumanin ti aglay ka nag-comment.
kitam ti Facebook ka, kanaur. Nagado ti nag-like iti picture ko, anakatakder iti abay ti kutsay. Maturo ka kit din tarabin. Puyatan na kada ta cellphone mo. Kita ngamin alakay. Ibagbagada pa yun ako kwak ti kutsay. Nagbak ng kangkong konada. Ha? Di ka lang babain. Saan mumut ako kung agpaiso ti kotse? Agraraman ka? Diyak matimbaga ako kwak dito ako kutsay. Nagpicturak lang mat iti abay na. Ay, maturo ka. May ramraman na ka mapoy-puyatan. Gapoy ti ka Facebook mo. Awan maganam mo dit ha? Salbag kiday. Imbag pa'y dagiti jak am-am mo at tao. Taagharken ag-like da iti posko. Ngam dagiti kakabagyak. Pwa! Ha? Iblak ko man kidida. Dagiti lang ag-like ag-heart ti batay. Ha? Jak pagan anaw dagiti kakabagyan asaan nga ag-like. Yay! Nay, agpicture ka dito arubayak, anti maring. Wan rulay. Picturak man dagiti kulibangbang kadagiti sabsabong timula. Taipos ko iti Facebook. Kasta ka day. May mayat kumaano, i-upload mo iti YouTube, antay. Ha? YouTube ko nam. Daytay mabalin ka nga agswel daw, babaan iti video. Anti maring. Agaramid ka iti account mo iti YouTube. Ay, jak amo ti agaramid iti account iti YouTube, rulay. Saan na parikot day ta, anti maring. Isuro ka. Kan isuro ka mat niya agiday. Ay, sige man, rulay. Kayak ko day ta. Tapno agsweldo at tumag, babaan iti YouTube. Nanang, itay pa'y agsapa asap sa pulan na kanitatang. Napanan nyo aya. Napanak ijay balay darule, yule anak kaw. Insuro nak anagaramid iti YouTube channel. Kan insuro nak metan, no kasano ti agidit iti video. Anya? Nagbalinak metan a content creator anak kaw. Ay, adon ti bimak nang gapu iti YouTube. Ay nananang, saan nga amin anagaramid iti YouTube channel na kat bimak nang. Adon kadakwada tinagsardeng gaputan na umadan. Awan mo't ti agbuya kadagiti upload da. Wan, amok dayta. Padasag mo ta. Bareng ado ti agbuya kadagiti video. Malain na ko na. Ay, papanam nanang. Inak ag video ijay kataltalunan anak kaw. Anya? Nakitam ka din ni Maring nga asawa. Birna. Itay pa'y ngamin asap sa pulat. Nakitak mat iti kataltalunan nga agvid-video, tata kanor. Anya? Dagiti pagay kan mulaan natang ti video na, tata. Palpaliiwag karon itay limabasak ang nagapu iti bangkag mi. Ay, salbag amaring. Awan may tultulong na kanyak iji balay. Day talata nagbit-video teraramiden na. Pasaray agsala pa iti rabaw ti tambak ni Nana Maring, tata. Ha? Imbag man, tamaanusan ni Nana Maring iti taltalon kat nagpudot itapanawan. Ay. Inaksurutan. Ay, sana na saya teraramiden na. Ay na Maring, nakaawit ka nga agpaison dito'y balay. Ngam day talatan cellphone mo ti dumdumogam. Hay? Ay di naksingaan si kakanaw. Ay. Madama ti panagid-edit ko iti video nga i-upload ko iti YouTube channel kaw. Anya? Daytoy a video ti damo a may upload ko iti YouTube channel kaw. Ipangpangronam ti cellphone mo. Di ka pa'y manganan. Sanak nga ron ang mabisain. Aha. Mga anak no kayat kaw. Makamo ka. Mabaybayan ti salon at mo. Gapoy ti social media. Dagitoy ti maintenance medication kaw. No somro ti sakit ko nga high blood, daytoy ti tumarek, guys.
Amuyo ka day, Guys! guys. Aramidem ay ha. Itay kapay ngay ayaban namangan. Hay. Ay, salbag ka kanor. Agrek-rekordak iti video nga agtumtumar iti agas kaw. Ha? Ure pa nagtumariti agas mo kat i-record mo. Ay, 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 ay. Una, tapno makaurnungak iti ado avyaws. Ay, tila raramidem maring. Awan pa'y privacy mo. Amang ano ti pa nagdigos mo pa'y kaya i-video pa yen. No madamdama ag video ak ngagdigo. Ay na. Dadailan ti ulom. Apay nga ramidem day ta. Ay di nakman bibiyangan ka na or mangsinga ka iti panag-video. Pumano ka man. Ayan ni Nanang, tatang. I don't know. Di mo sapulan ni nanang mo. Gapot a busy video. Anya? Ay, saan pa yamang mangan ka mamaturogan? Gailatan YouTube channel na matya sa sikas wen na. Anya lakit din ni Nanang. Di na kaya tipabagbagaan. Agbalinak kita dakas no bagbagaak. Iso baybayak. Nauma ako na nako. Saanin anasaya at day tangar aramidan ni Nanang, tatang. Bambanugan na lati bagina. Kaya na nga ti bumaknang. Babanti pa nag-YouTube na. Ay, nauma ka mang bagbagakin kwanan. May sakabot akong trabida yulay. Agpada kayo kinitatang mo. Saan mo't adakis tar aramida? Wana, Nanang. Saan adakas ti agaramid iti video yo? Ngam ti dakas, saan kayo namang mangan? Agpuy-puyat kayo pa yan. Sakripisyo laeng yuli anak kau. Agbungan tumit laeng day tungar aramida. Anya? Sa anak ama pukawan itinamnama anak kau. Hahay! Bumak ng tayon-taon babaen iti YouTube channel kau. Ay, Nanang. Manon abulan nga agap-upload kayo iti YouTube channel yo. Ngam talo laeng ti subscribers yo. Adamat 20 a viewers. Umadun to ati subscribers kan viewers kau. Anos laeng anak kau. Anya lakit din ni Nanang aya. Ay, di yu unay banugan ti bagiyo. Kitaan nyo, nagngisitan ti aglawlaw ti matayo. Gapo iti panagpuy-puyat yo. Apay ngay, anya nga tati kamalay. May san atawan ko nga agap-upload iti video iti YouTube. Ngamlimlim ati subscribers kaw, kan adamot ba intay nga agpangato nga agbuya. Kakabukan dito balay, maring. Adabit papanak. Ay, mabitla ang kanaur. Apay manan. Adama na ni bagam. I-video nakman nga umuli iti papaya. Aya! Apay nga umuli ka ti papaya. I-upload ko iti YouTube channel kaw. Tila raramidem. May isa na tawon tinapalabas. Namawan pa'y naganap mo. Ay, wano i-video naklaan nga agtartaray. Kampay iday, adamang kamkamat kanya. Ha? Ay. Ay, amukawn! I-video nak nga agbilbilang iti bukal ti balatong. Tapno ado ti agbuya kanya. Anya. Ala, kartingam lakay. Mapanak agpapukay. Anya nga tati mapaspasa makin ka ni maring. Agkakanat ibagbagana. Agtaray. Agbilang iti bukal ti balatong. Kaya nagpapukis. Ay, my God. Madanagan Yuli, anak ko. Hay, Apay tatang, anyat pa kadanagan nyo? Nadadal sa mo ti mordong ti panunot ni nanang mo. Apay anak ko nayo day tatang. Ay, kita ma, dayay. Oh. Ay sus, bukbuksingan na mo tanjay po unti sa ba? Ay, wan nga rod.
Ay, siyak mo tibuksingan na no, lapdak. Saan ang mabalinday to eh? Inakanawaan ni nanang. Madinday ti ama paspasamak kan kuha na. Daytoy pa'y tidanog. May sapay. Nanang, May... huston! Nakakaasin day tapuon ti saba. Ay, este, day tagam-gam yung amang dandanog iti puon na. Ay, dakkel ti basol kanyak dayto asaba. Iso aparigatok ni ti danog. Huston, nanang! Umay kayon! Agawid tayon ijabalayo. Ay, saanin anasaya at ti mapaspasamak kada kayo. Agyamanak, nakaturog matlaangan ni nanang. Narnakanon. Anyat panag ko naman ako. Handa ka din bagbagtit ni nanang mo. Di tay maibaga, tatang. Agasam, naurnungan iti adu apuyat kan bambanog. Kimutong pa yan. Gapo iti panagvidvidyo na. Hay, Inanalaang ti masapol ni nanang, tatang. Nabannog laang ti bagina nga agat aramid iti video na. kanayon ko ngay baga. Asan ada kestiag YouTube. No lakid diyan mo na ngay lugar. Tatang, Himati ngay naramid na. Bisinin kan puyatan na bitibagi na. Iso day ta. Mapukaw ng tilimbong ti panunot na. Napaw ti turog ni Maring ha. Rabi, nim nakaturog pa ilaan. Ay, makariingin. Manak ta nakaring kan Maring. Ay, mabisinak lakay. Kayat ko timangan. Ay, manak. Limpyo ti panagsaumon. Saan na dadal ti ulom? Anya dadaal ti ulo ka sasawam ka na or. Nakariingak itayon. Ngam intuloy ko lang tinaturaw. Ha? Nakaamirisak lakay. Saan arumbang tinaramid ka? Binaybay ak ti salunat ka. Oo kaya. Nabannog ti bagay kan panunot ka. Gapoy ti dayta social media. Mabalin mo nga ituloy tag video ka nag-upload iti YouTube. Basta di mo baybayan ti bagim. Do you understand what I mean? Ay, Yeah. wala kay. Oh, yeah. Amok itantar aramid. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.